I pozdrav svima ljudi, hvala što ste mi pomogli da stignem do 1000 subscribera, napokon i ja da vidim kako izgleda to zaraditi pare na YouTube-u. I mogu reći da je ovaj put bio veoma težak i stvarno nevjerojatno je bilo teško doći do tih 1000, skoro koliko snimam, već 6 mjeseci, godinu dana i nekih 50 videoklipova i možda čak i više, da sam došao tek sad do cifre od 1000 subscribera, ali kao što vidite u sljedećem prilogu imamo jedan svim vestima. क्या आप भी परेशान हैं आपके अकेलेपन से? क्या आप भी चाहते हैं आपकी जिंदगी प्यार से भरी हो? तो मिलिए इस लव गुरु से, जो लड़कियों को देखते ही उनको पटाने के पैतरे बता देगा, और जिन्होंने एक बार सेटिंग करने की ठान ली तो वो लड़कियों के दिल में आपकी जगह बना कर ही छोड़ेगा, और पहले से पटी हुई लड़कियों को भी आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो देर किस बात की, आज ही कीजिए फोन और कहिए भाई अपना भी कुछ जब. Pošto sljedeći mjesec sam na godišnjem odmoru, žena mi se porađa i postajem otac po drugi put, neću biti u prilici da snimam videoklipove sa autobusima jer ne radim, ali zato sam pripremio iznenađenje za vas. Kupio sam naočare sa kamerom. Tako da će biti klipova u toku vožnje, interesantnih, ali to je tek jedno za mjesec dana. A do tada ću da izbacujem klipove neke druge sadržine, tako da mi ne zamerite. Vidimo se. Ako vam se dopalo ovo što radim, kliknite na like, share i naravno subscribe. Hvala puno.